le kan missionary te chanchin ngai thlak chun zom la ila nula la riat zuali sang kha jakwa somriat panga tanga sang ni som pakhat nula la riat zuali he pu rual than khu ma pachuaw le pilal doli te fa pariat zinga parukna unaw mi pa paruk le mai che pani zinga mi ani a kum sang kha jakwa somriat panga september ni som pathum khan lungphau khuwa apianga anau pantet lai atangin no pang harwang tha le hlim thaimi ani a ami zalengin an kauna le hriat tlang lon ber chu hriati ti hi ani nulala hriat zuali he zirnalama miwan tlang takani a primary le middle school chu lungphawa azirzo hnuwa St Peter's High School chingchipa Paul riat azirzo le a chumi hnuwa Paul kuwa le Paul som hi lungphau high school atangin azawa Paul som pakhat le Paul som pani hi Government Mizo High School Chan Mari Aizola azo hnu atang hian zirchun zom to lovin pathian rongbol na lama ain petanta ani kumsari kumriat vel ani lain anuin tlang puite tuna chuan tlang moi tia mingthak ani to a chuta chuan asin puya biak in tuala nula martar lalbiak chungi thlan anuina en puilain aril ruwa pathian rongbol ve a nula alal biak chungi anga la om ve tumna anai thu asai chuaka nula alal biak chungi tenen hian la in chung hnai tak an ni nge kum sang ni le pahnia nan nakhir tak mai in atlak buak thuta hemitum hian anu le paten pathian kuta an hlana heti lai vel hi tilal ma chuani mi te lungphawa anong bol lai ani a ani po hian nula hriati hi tong train pathian hne na ahlan nge a hetia anat vak nu hian zoin alo tha chho vele seta hemi hnu loka hian lungphau pastor bial ke tri pimit lungphawa manani a speaker tan ar vanel zawa an manga ani hian missionary challenge sasiama nula hriati po hemi tum hian hun puma pathian rongbol turin ain hlanta ani kumsang ni panga mission foundation movement bongkon aizola traininga kumsang ni paruk october thla karnataka state missionary akal turin upalal biak tuang te chung kwa lungpho sponsorin kauran hawin phu takin thlana hunan manga karnataka tholai hian thilmak tak mai achunga thlenga honna tur poisa nei haulova a om chu mangang takin pathian hnen atong trai tanga reilote apar sa chuan cheng zanga alo om rengmaya mak atitak zetane kumsang ni pasaria home mission lama ron chuang chuakin rotlang west a thoklea kumsang ni paria january thla atanga thok turin sinot mission botin evangelist ti charatan ala a zolpuya thokin tui takle hlim takin herong bol na hi athoka zolpuya tholai hian lungpho koran ram thar committee in kaw chua school sa in wakem an neya an hong le lam hi zolpuya tanga kaw chua thleng an hon na tur motor atum sak nge arong bol na huna namdang re thei ve tak te hi akhongai thei le a damlo poisa nei lo te hi lungleya an damdo in kalna tur le damdoi leina tur te atum sak fo thin ama an ngai na thei hle loma lungphawa a hon changa ko hana report apek te po in an rong bol na chanchin hi ngai nom ti takin ko ran hoten an ngai thathin ani hetia tui taka ronga bol mek lai hiam zun thatop lam kumsang ni som pakhata a om nuam lo in soisel deuh chungin school te akal thina adam thai mai lo wangin a tho puiten a quarter sa an en kola that lamma pan mai lo wangin lunglei civil hospital an mani bial tu pasolarin moi hovin shruai ani a anat na hi malaria ani ti mu chu ani hnu po in doctor le nurse en koldam thailo khopin anat na hian alo hne man to a July ni hi sang ni som pakhat jing daruka alai taksa alalpa ta na ahlan chu layakir turin atharau chuan alo tha ta ani arwang hi aizola lak phayani a senior executive secretary banglapuya Reverend Vanlal Zuat Omlain sinot mi le sa lungpho kho chuak le a hrepa piang ten ui tak chungin
an lo muaka heta tang hian lungpho pan pui ni in July ni thum pathian nia Reverend Lal Chuan Moya Synod Mission Board Secretary in an ma ni chen nei na vuina hun mangin lungpho khomi pui le khothen omatanga local ama ui em tu ten nula lar hriat zuali chu kumsom ni paruk mi chau ne in ui takin an lo tha liam ta ani mithi vui khoma ti ngai lo tak missionary challenge hriati vui tu Reverend Lal Chuan Moi hian a siama thalai rual tam tak hriati vuina a local te chuan som na changin missionary atana in pe thanem tak anding chuaka nula lar hriat zuali thi na in thalai tam tak missionary atana in pe akai chuakhi ro puya martar te thisen chu chanchin thachi ani ti adik zia alo lang ane hetiang huna somna siam hi om lo dewin langma se trul big na wanga tharau thiang lim na tho ani nge yang ama ralna ta na zol pui vi sin cheng sing khat lai mayan pe hi alutak mewa missionary bultumin games and sport association in ama hria rengnan football tournament trumni an buat sei po hi alutak meu bok ane PPC fam kimi sangka jakua somruk pasari atanga sangni le som pakhat PPC fam kimi hi kumthari po loni se ain me hle thawang January ni khat sangkha jakua somruk pasari khan anpi le pu te atanga an lo khusak to na sial suk Mizorama kholei lung nuamber pola an soi ve fo thina alo pianga apa PC thanzuala le anu ro thangiwar te te fa pakua mipa panga le meichia policy nga parukna ani a aming hian thon thungai nom tak anei awangin han soizau dewila anu ina pailain apa mumanga annau pai chu meichia ani thule aming po tharau lam ngai tu kimi thafam kimi I komi ani thu chiang taka hriatir ani thu asoya apa chuan amumang chu a hriat thiam lo thu le mak ati em awangin sial suka thiang zau mai chama an ho tu pa pu kola hne na kalin aom zia a hriat le hriat lo azo tangot maya pu kola chuan pathian tharau hriatir nge ani thu te afanu mingatan fam committee atok thu le committee chu tharau mingsak nem nge na ani thu te alo sila naute alo pian chuan fam kimi pu apapa thang phungan naute mingatan an nam ming choin chuauliani ti asatatlat mai boxia fam kimi pa pu thanzuala chuan apa mingsak chu anial ngam boxi lawa chuauliani ti chu a han puta phota ma se amumanga hriatirna kha putlo hlen chu angam boxi lo matric exam dona form a fill up na PC fam committee chu amantir ta a anulama chuan he ming hi amang hlen ta ani ma se achung le khat a sailen na sial su khuale chuauliani ani lai saman te chuan athi thlengin chuauliani ti chu an man dan le an hriat dan chu ani ta tho ani primary le middle school chu an khual sial su ka akala Shrang Bana College Aizola PUC azawa he college a vekhian BA final year azirlain missionary atana kauna chu a chanta ka wangin azir chuak talo ani leirol te ani lain pathiana apiang thara apian thara tanghian ramthim vainaril ru apuhle maya missionary in pe ka du thu a soithin high school a zo vele missionary kal alo tum thin chu achung te hna soin kal adila achung te chuan thiamna sang jok nen rongbolna in pe ka that jok anrin thu le chu chu amale andu sakna ni thu chuan lama mangin andanga diktak chuan engem awang mai maya ngai tu chiang lawa akal an hlawangani achung te du dan chu pomphot thrai na ria college a zirna chun zom le a PUC apas ve le missionary kaladu thu soi le a achung ten BA pass phot tura an thuron chu pomin BA azir le a BA final year azirlaya Synod Mission Board in missionary advertisement an chuwa chu lo mu in azirna laklo hle ma se deal ve nge ya du thu chu achung te point dan chi a ngai to lovin
an phalna nge in adil ve ta ani sinot mission board poina dil angin an lo la ve nga la atlei rolte ta tanga alo tumle alo suang tu thin aril ruwa om reng na chu alo tho thaidon ta ka wangim alom ema ahlim le ani ti chuan evangelist teacher na chu August ni som pasari sangkha jakua somkua pahnia azom ve ta a aloi na sial chu ko ranin ama thana ursun tak lim taksi in biakina an neya hei hian ama po atipu le ani fam kimi heril rutluang le thatak ania nunin thup tri tret ani lo dikle thania riat anga nungtop mai atangkai jok dona asiata chuan mi maima po tlang takina soimaya soisel mai po se lo tu ma huat anei ngai lova ropuina emo moidu na emo awangin lamtang sia madu ngai lo hetiang mi ania wang hian a tho pui te nen an tho hona po thulai la a remna siam thin tu te zinga mi ani thu a tho pui te poin an soi thim fiam thu thiam ani lo na a fiam thu ero chu angai na in nui a he hleya mi zai tak ani lem lo lain anun tha chiang te chuan an ngai na em thim kumruk do na tho nuwa f vanal lo ma ser chip khuwa nen mei ni som pali sangkha jakua somko pariat khan hamren ko ran biak ina karbiang longa tiam tlate tin anin neya fa pani f vanal roile zoel alun tluanga te an nei missionary a tho chung hian heng mun sang sanga te hian om man kuan hi atanga kwa thum Saint Peter Maduri Pathar kuale Silonijan kuanga tanga kwa hamren sang nia diet training sang ni pakhat tanga sang ni panga JES lakla sang ni paruka tanga sang ni pariat TMS khasan lakla le khasan hi Arunachal East Field ani a adangkhi Karbiang Long Field ani sang ni pakua MTC training Aizol sang ni som le som pakhat Sinot Mission Board Headquarter Office Aizol mun sang sanga atho chung hian Sunday School zirtir tu thusil tu kauran mai che hruai tu pastor bial le kauran secretary le treasurer bial bu fai tham jiak tu na te a chelani kum sang ni pariat missionary retreat mang tura aron chuak chu Sinot Hospital dur tlang a in entira chulkan sarani ti riat chu ani a mei ni som panga sang ni pariat a chul chu pai ngalin a that pui khop maya a thona lama kal la in sang ni pakua MTC a missionary training turin ko ani le a ma se kan sarkha aron lan le ta ka wangin a training mu mal thei talwa ti chuan mission field lama kaltir le chi ani tak lo wangin Sinot Mission Board Headquarter Office Aizola sang ni so matangin da ania ma se na ero chu a thok lei thei lo Northeast Region Missionary Retreat dutlang ko ran biakina an nei chu man ve achaka a thian te ho mu ve achak buka a taksa chaklo hlema se achak na hanti puitlin sak chu thra hriat ani awangin July ni som pakua sang ni som pakhat khan hruai ani a ma se dutlang an thlen chau main ni khoselawin awm ta a dutlang hospital a da lutin a thian a mu chak te ho chuan an tlo kim vek ani ro chuan mumalin alo hre thei to si lova a khongai thak hle mai missionary ril rudik takpu ten ramthara an tho pui tele ramthar ngai na thinlung an nei thuk zia hriat pui thiam te tan chuan a thian te nen eng emo han soi ho ram se a lim tur zia hi a suang tu pui theya ma se a thei ta si lova wana lim takin an la soi ho wang chu hemini atang hian biak theilawa omin nisom ni panga thariat sang ni som pakhat tlai darli le mi som khan cancer om to lo na mi thiang hlim kalma sa ten an lo mu na hun van khopui panin akalta ani cancer na tor chung jong hian a phun noi hriat tur om lova hlim takin achunga thil lo thleng chu pathian ruata pom thap zelani a mela pathian wanga athamuan na alang chuaka abula omanuam em rengani achung changa hian pathianin ama ring tu te athla tham lo zia alang chiang hle ahun nung lama hian SMTC compound quarters lian vak lo luatir an nia
a han thi ta ka chuan mi pui han chet velna a buai thla ka wangim sinot hotu te ruam man na in SMTC hall a ruang da ani a hemi hmuna hian tleiwar pui ni in voina program le mizo dana kho har len pu yang chi zong po ti vek ani bial to pastor lalbiak vulmoy an kai shruain reverend lal chuan moya sinot mission board secretary in thlamuan na thucha asoya apasal le sinot mission board coordinator in thu an soya missionary training college jaipol in hla an sabok mission veng thlang than muala upa ke roseyan hun nung mangin khaliam anita ani pifam kiminuna om tak mai pakhat chu pathian mangai na hi a hrechiang ema chu wangin atana in pek ve hi aril rudam na ber ani thin tlai ngai lo atul huna mi te tanpui thin pathian ani zia a hriat chiana wangim midang te buaina hian atal buai ve ngai lo lasiam tuin olalpa mangai ro pui chu a hau sakran rual lo sang tam tak apeto kaipo malsom na chumin pe ti hi achang khan mia mai ani adam lo lai po hian sumle pai anin seng na sa hle a antan tlin chi ani lo ma se midang te kal tlangin lalpan na pezela an mamo chu an muzel mai ani fam kimi ruang chunga thil thleng then khat hi soilo phal chi ani lo a thi don naya khan a mel le taksa te a cher chle to a chung te rel ru ti ha ru tu pakhat chu a thi nuwa a mel en a hreom lutuk donin an hria ani ma se a chat thlachia tia tang khan a mel chu anin nei nia a mel ai puwa thazokin aron lang tameya mak tak ani a chan dang om thailo lalpan abo inu rin om takhi aron choi moya a om pui rengani ti hi a chan ani ber mai hun rei lo te natna wanga tu ma kom thailo le ngala om kha an neya ma se avuina a mishing tamzia kha mak takani lalpan na rong bol tu hi choi moya du ani ti bak chu soitur om lo ami thiang hlim te thina chu lalpa ngai chuan hlutak ani pu arlal tholiana sangka jakwa samruk pani atanga sang ni le som pakhat pu tho tia an ko thin arlal tholiana hi ren thlei hnam ania anu ming chulal zingi leit ania apa ming chulal boy leit ani april ni somni pani sangka jakwa samruk pania kholai lungkhua apianga unaw mi pa pali le meichia pathum anni unaw zinga anau pang berdot tu ani kum sangka jakwa samruk pariata kholai lunga tangin bungtlanga an pema kum sangka jakwa somriata new ser chipa an pem le a kum sang ni pakua MTC mission veng thlanga a training kumin aizol chon hun venga in hun anai na huna anu pui fanau te nen an khosa a permanent address po chol hun aizol ani new ser chief presbyterian ko hana tangin missionary ni turin February ni thum sangkha jakua somriat pariata sinot mission bota joining report a theluta new ser chief ko ran hian missionary ni turin an thla bokani missionary a chuama hian aloina new ser chief ko rana chanbo sang chela chung te chu ser chief bial K3P committee member new ser chief branch K3P leader ramthar committee secretary library secretary le no pang Sunday school zirtir tu indin ni zan thu hril tu le nilai zan thu pui hong tu ani a rongbol tu poimo tak ani man zirnalama chon primary middle le high school bungtlang khu akala government ser chief college BA history azir zawani missionary impact chan chu K3P leader ani lai hian K3P thil tum pakhat Krista chanchin thapuan dar ti hi athin lunga atlana hleya hun puma rongbol tura a impact na chanpo ani korin thon khat bung khat chang som pasari Krista chuan baptist turin mitir silo chanchin thril turin mitir zo kani ti hi a bible chang in nga na ani arong bol chunga omnate chongte el khomoi zolpui be training zolpui salem boarding marpara MTC Synod office ramthar fila omlai hian evangelist teacherin athok thin September ni som pathum sangkha jakwa somriat pakwa khan atho pui PC lalmal sominen
New Sir Chief Presbyterian Koran Biakina Sir Chief Pastor Bial Vongtu Reverend Vanlal Fakakuta anin naya fapa pakhat le fanu pathum anayani rongbol na hian atui ema avei boka anin nei po hian biakina in nei in khom bak chu program po siam lawa in lama molom na sen so zong tur po ramthar rongbol na tura pek vek adua ma se achung ten an remti pui lawa wangin apuitlin talawani arongbol na lama hian har sana lian tham soitur anei tam lo hlea a thona mun hi khosak har sa tak tak le rathai em te an ni thina a khongain adu anga achom dol thai si lawa wang hian se om ati hle thin a thona hmuna hian malaria natna tama malaria wang hian anangun thin hle a malaria treatment alak na sat wang nge ni abeng ding lam rishiat na chaktok talawa ain en kol ve po in a thatak tak thei talawa angong hlen ta hial nge ani maselal pa ta na atuar na le isua ta na atuar sakna angai tu in atuar ve hi eng thamma ni in selawa Krista wangin kabeng ding lam chau kala chan ani hi ati mai thin malaria natna wang hian kalna anei pha a azunte athi thina mase pathian zara Presbyterian Hospital Dutlang Doctor Ten akalna chu anen koldam ta hlau maya nat nai na ti buai thin ti lawa chuan har satna lian tham soitur anei lo athu tuipui ber chu korin thon khat bungli chang khat le chang ni keini ho hi Krista rongbol tu ale pathian thuruk en kol tu mi in min ngai ro se heta hian en kol tu chu mirin omni angai bok ani ti chang hi missionary ya achu anu hian adu in thra ati em thina rongbol na fila po anun vong tu le hruai tu atana ahman berthin ani tin hla lama hian Christian labu number zali somnga pathum kan ngak reng che kan lal berti hla le number zani somnga na niro pui alo thleng don ta ti hla hi adu em thina mizo hla sa a zai khom te hian athang ve fo thin avuina po ama thana hlanhunga tan niro pui alo thleng don ta ti hla hi than ani nge ani ama hi mi je zoi tak le zaidam tak trong tam lem lo a trong chua chunero nuiza thlak taka trong ching fiam thu po ngai na ve tak ma se mi tak viau si ania do thei tak le khongai na nga mi takania rongbol tu te zai ngai thiam pani na ni thiam takani har satna anei ani lo chuan athil ti tura atlai ngai lo trong try le bible chiar ngai na mi takania rongbol na lama tru le thajok tura a hriata chuan har satna deu omma se ti hlotlin tum tlat mi ani a pathian ta na chhortlak rin tlak le rin omtum tlat mi ani missionary a tho chunga ko hrana le a tho na a chanvo anei ta chu pastor bial secretary ko hran chairman ko hran secretary Sunday school superintendent ko hran committee member puiking Sunday school zirtir tu bial KTP leader le branch KTP leader te ani kum sang hi pakua khan MTC mission veng thanga mar parakhua tholain missionary training tura ko chua ania first tram thleng chu class po akal veya zun ninga sang ni pakhotuk zinga thau chu a om ding lamna atia ain heremoti in ain zutira ma se adam mai thailo wangin zun ni ruk sang ni pakua chuan Dr. Ronin X-ray le khak testir ani a rizala that lona a om lo wangin damdoi an cho ringota chu ein en kola thoha te anei tak ze la wangin Presbyterian Hospital Durtlanga Dr. Ronin achuap chu CT scanner en turin an lo tia July ni sompali sangni pakua Civil Hospital CT scanning achuap chu en ani a rizala thil fel lo chu mu anita a bronchoscopy endoscopy le biopsy te ti sakle in July ni somni pali sangni pakua chuan a rizala tangin chuap kan sarani ti hriat chu anita ani anat na hi mu chu mai ani lawa anat dana tangin chuap kan sar ani rin na anaya ma se hlo thon na le thaphan na nei omin
alang chuang lova arong bol pui te hna fiam thu in vanram kalna tu registration ka boi pui ani hi ati mai thina chuap kan sarani ti hriat chu ani hnu po in a me la le om dana danglam na nei chuang lo anat na hi lungoi takin apom thapani hetia chuap kan sarani hriat chu ani lai hian Grace Nursing Home a Dr. Jeria hna refer ania athisen te test velvek ani hnuwa chemotherapy a en kol ngal ania chemo po voi engmo zat a khai hnuwa thatlam apan chho ve zela ma se chemo na tho awangin a chaw thina a training na lama po a chhun zom thei talawa kum top in thana ero chuan atel ve shram ani kum sang ni le som pakhata po en kol zui zel ngai ani a pathian in sinot mission bo tho tu te kal tlangin sinot office a mission promoter atachada ania January ni ruk sang ni som kumthar office hon tan ni atangin office po akal ve thina ma se chemo khai le thin ani awangin akal reng thei talawa doctor in chemo khai tur ati za ta khai nu chuan achuap chu CT scan bronchoscopy le biopsy te en that le vek ania result thatak mu ani ta ka wangin a treatment lak po chol san ani ta a akan sarawang hian aril ru azam ngai lova chemo ala ka wanga chau hle lai po in aphun noi ngai lo en kolanuamin a en kol tu te tan po a ha dam thlak thin hle ani anu pui fanau te po pathian ring tlat tur le pathian a in ngatlat turina fuya pathian rong a bola wanga a in chir ngai lo thu te soin engtik nia emo chuan kalathidona cancer nat na wang lo po in kalathi ngei dona chuti huna po pathian hi lo bel tlat ula tong trai lo thada reng su ka taksa thima se ka tharau athidon lova pathian ang chunga thamuang takle hlim takin ka omdona pathian tharau kaltlangin kanin bereng theidona ni pa nei lovin inom don lo kei aya mangai tu jok cheu pathian in om pui tlat don chewani in kho har changte in lunglen changte in lungai le thaphan changte in hlimni te po in pathian hi lo shareng ula tong trai le bible chia lo tha tham reng su pathian rong bol tu kania ka thi po in ka thi na pathian ro pui ber se ka du ani ka thi na pathian aro pui ber lawang ti hi ka hlau berani ti in acha thapani April ni som paru ka tangani som pariat sang ni soma luangmual biakina luangmual bial in khom puya po cholmun ko rana tanga palai ni in ro rel na po atel ve a April ni som pasari sang ni som ro rel zo nu chuan alu anat dewa wangin in lama a hoa in rin ni zan le pathian ni po in atel pe telava hritlang luna saklia tura ngain doctor poron lem lovin office po akal ve renga mase April ni som ni pakua sang ni som tlai lam chuan lu hai le mit fia lote a soita ka wangin sinot hospital dur tlanga admit ngal ania Trinity a CT scan alu en ngalin alu lama cancer try dar chu mu chua ani le a Dr. Jeria hna Grace Nursing Home a bok refer le ania chemo eichi le khai chi a en kol ani le a voi engemaw zat chemo hi ala le ta ani January ni somni panga sang ni som pakhata check up le in alulama chuan cancer zungzam mu alani awangin February ni khat sang ni le som pakhata tangin cancer center zema boka voice som alu chu hemani le a March ni somni panga sang ni som pakhata CT scanin alu chu en le ani a result chu athani a hriat ani awangin thlathum nuwa chau check up tur ti ani a July ni le sang ni som pakhata alu chu CT scana en le in cancer zungzam chu mu ani le a chemo eichi bok chuan en kol le ania a tha chauze la hriat ani lain July ni somni pakua sang ni som pakhata akhua sikin a hriat na lam ati buai le ta dewa Grace Nursing Home a bok admit le ania August ni riat sang ni som pakhata in lama hopui le ania hemi nuwa tang phei chuan that tak nei to lovin hospital le in lama doctor ron chung zelin an en kol ani
alulama kan saratai da nu hian a hriat na boi deuh ma se arong bol na lam avei ema hospitala omlai po in ama enkol tu nurse po an school no pangemoti im an school no panghmingten a kau thina sinot office thar luani po in hospitala ala oma office thara mi tur bungrua thiar ve a in ngain zunram thiar tura akal ha deuh po kawachak talo ve dokan pakhat po rit ka ti mai do na lom le te alati ani ramthar fil omang te nai ngai tlata school lam chanchin te ko ran lam te le sinot office lam te mu mal lo deuh hian a soipol nuai thina afa panai chun chu kovin abula athut tira hei tlangwal ini ve to hi sipai pathum shruaila kan mel ma te hi wa beiro kanom mai rei to lutuk thakhat mai poni to lo akumakum kan chol to heti ringot chuan kalmel ma ten min hne mai don tran hanlala beive angche ti te in a hril ani october ni nga sang ni som pakhat atang phei chuan engma a ei thei talawa anara ei tur pek na pipe siamin enkol langai ta hialani akhua a sik zeu wangin a chaw sot hleya adam lo chung hi kumthum apum hlum trepa heti chung hian pathian tranpuina le enkol na adong na sa hle a natuarin om lova zanmu thailo po anei lo ain enkol na sen so po a hau tak hle na in khemo po athu langin alazel thaya sinot ho tu te le ko ran mi te tranpuina po pathian awangin adong na sa hle khemo voisom ni vel zet alak po in thisen le oxygen pek nga in a ommia lawani anat na chunga hian pathian in thu anaya fel takle thatakin achunga ro arel sakze lani november ni som pathum sang ni som pakhat pathian ni tu ka chuan thayang anga tuilum le oila ti fai ani zo nuwa tui takin amu hi la chonu dar khat le mi som vela voi thum la thosek sekin amu hil chu a har chuak talo ani arwang hi atuk november ni som pali sang ni som pakhata ko ran hote sinot office arong bol puite ramthar fila arong bol pui aizola ronjin chuak mek te mt silama arong bol pui training mek tele thok tudang zong te khotlang mi pui thenrual thale chung khat leina tenen aizol chol mun veng than muala ro pui taka william anita ani reverend lalzui thanga executive secretary in charge mission in vuin thamuan na thu cha ro pui takle thatak mai asoya upa alalmal soma coordinator sinot mission board le anupui pc lalmal somiten achanchin ansoya reverend lalchuan moya secretary sinot mission board in malsom na in atha bial to pastor b vanlal duan than muala william ta ani natna khir khan tak hunrai tak atur chung po a lalpa a rin a ding het tlat tua na phena lali suamel tar langzel thei tua tu ni jok chung po a anu pui le afa te thamuan reng thei pu a lal tholian a hian atua na le thi na mangin missionary nun dik tak atar chuak hi aro puya wana po ro pui takin an lo choi moi nge yang pu a lal tholian a fa te jinga hian apa hnung zuin ar vanal nga ka chu kum sang ni som pathum khan sinot mission board in missionary atan ala a tuna hian nupa a missionary evangelist na thokin arunachal en assam mission field note mechuka a anchung kwa in an omme kani afanu a lalriat chungi po kum sang hi som pali atangin sinot mission board in missionary turin ala a tuna hian ambasa tripura a rongbol na thokin a omve mek bok ani